Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana, mudah-mudahan dina dinten ayeuna orang sadayana sehat walafiat. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan pada hari ini kita semua sehat walafiat. Alhamdulillah patepang deui sareng Bumar dina pangajaran bahasa Sunda tema 3 kelas 3 tentang usum-usuman. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya sayang ya. Kita berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat ibu yang soleh dan soleha, kita siapkan buku paket bahasa Sundanya. Kita buka halaman 34. Nah, di materi selanjutnya kita akan belajar ngawikeun lagu. Judulna nyaeta ngayuhkeun hujan ciptaan Mang Koko. Nah, sahabat ibu dan soleh-soleha, dengarkan ya. Kita akan belajar menyanyikan lagu Sunda yang berjudul Ngayuh Hujan. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Nah, teman-teman ibu yang soleha, tadi kawihkeun lagu anu dikupingkeun ku teman-teman nyaeta lagu ngayuhkeun hujan. Nah, ayeuna tugas dari ibu guru, kalian membuat voice note tentang ngawihkeun lagu Ngayuh Hujan. Dikerjakan ya sayang ya. Semangat. Terima kasih. Alhamdulillah dugi kadihelan pembelajaran bahasa Sunda sareng Bumar minggu payeun orang lanjut deui. Terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.